order kuhulumeni. Ama-department esahambisa kuwona SAPS funa bangiquote abendaba. SAPS esahambisa kuwona Home Affairs babekhona, umasipala weTheku wakhona as well as the Premier's office. Sabanika u30 days usicela ba responde kuze kushaye isikhathi sokushicilela sika sithola impendulo. Ubona bonke akekho owasiphendula. So siyaphinda siyacela ukuyihambisa. Ngiyazi ukuthi phakathi kwethu khona aba representa umasipala weTheku. Ngicela nje beze ngaphambili. Cabanga ukuthi wena wodwa umasipala siphinda futhi samema amaphoyisa asithola impendulo. Saphendula sacela uHome Affairs. Home Affairs ngiyacabanga ukuthi bona abanenkinga kakhulu Nkosi yami. Ngoba ngiyacabanga ukuthi isizathu sokuthi siwumeme uHome Affairs is because ngiyacabanga ukuthi kukhona phakathi kwena abazi abantu ngoba abantu banama-ID kodwa asetshenziswa abanye abantu. Abanye banamaphepha akubona wala. Abanye bayakhokha lapha intshontsho lapha ka-Home Affairs ukuze bakwazi ukuthi izinto zabo zenzeke. Sekuthiwa khona abantu asebesatshwa khona phakathi ka-Home Affairs ngoba ibona abaphethe leyo corruption. So siyacela ukuthi uHome Affairs bandla usukumele lento ngoba kubalekile kakhulu. Namaphoyisa Nkosi yami ningangishaye ngiyazi ukuthi niyasebenza kanzima kodwa bakhona ozakwena bathatha imali. Ngiyacela bandla kumaphoyisa siyanhlonipha kakhulu sabantu base South Africa. Sicela ningasehlisa isithunzi kubantu bangaphandle. Siyacela nje ukuthi lo 100 rand awucabange nje ingane zakho nekusasa lawo. Ukuthi mase uthatha 100 rand udayisa ngezwe lakho instead of ubopha umuntu oyisigebengu usuke usuthini kahle. Kodwa ke abanye ngamaphoyisa abuya afike nakumina azongikhalela ukuthi wona yikho into azoyenza ngoba bafike babophe ukuqhamuka isikhulu thizeni sasemaphoyiseni sithi mdedele lo muntu. So siyacela nakuyikhulu zethu bandla. Anike niphathisa abantu akwabantu abasebe abantu base South Africa. Niphathisa kwabantu abacabangela ikusasa. Ngoba kwalezi ingane zenu nazo uzobehlala la eSouth Africa nathi. Angeke kube neshow ukuthi yona ngeke iziwadla ama-drugs lawo avumelayo. Bese siyaphinde siyacela bandla inkantolo zethu nazo. Ngithuwe kabi mangibuka i-report le eshiwo kunqwango la ukuthi inkantolo zethu khona inqwaba yabantu bokufika. Unyaka kanjani umuntu okufika inkantolo yakho edecide imithetho yezwe lakho? Ukwenza kanjani lokho? Ubani wenza leyo nto? Kuthiwa usuke umuntu le eZimbabwe uzophatha isikhundla kwi-Department of Labour or emajajini or abe isikhulu or aphathe i-constitution. Izoshintsha kanjani i-constitution yethu mayiphethwe yibona futhi nabantu esikhala ngabo? Sisebenzele emuva phela lapho, sisebenzele emuva ngempela. Siphinde sikhale futhi bakithi sikhale ngomasipala nawo ukhona. Umasipala unalento ekuthiwa ama-bylaws. Ama-bylaws abo awavumi ukuthi kufanele ngabe khona izinto ezenzakalayo njengobantu bafike bezo-hijack ama-building kuthiwa bahleli nje. Yabo? Kunemithetho eminingi umasipala efanele ngabe uya-uphold. Lapho ephoyinti akufanele ngabe kunje sinomasipala thina. Indlela egcole ngayo eThekwini akumnandi. Uyabona nje ukuthi kahle kahle nithatha abantu abanganendaba nezwe lethu nizothi abangahlala nilindeleni. Ngoba vele bazosiyuza basiyuze bese bayagoduka. Thina-ke sisale senze njani? Nilokhu nithi yabo ayikho into ebuhlungu njengalento yokulokhu sikhunjuza ukuthi i-South Africa is for all who live in it. I-South Africa is for all who live in it. Kodwa phela aqala ama-South Africans kuqala. Bese kuza abantu abala ngomthetho ngoba siyabazi usobani. Ningahambe nisilethela wonke umuntu nje osetshawo umhlaba usaze la. Akukho fair lokho. Okubuhlungu kunakho konke namanje ngiyayiphinda le challenge ngizocela futhi ukuthi ningirekhodele yena futhi engathi ngayiposta ku social media. Ngithi mina khiphana amafoni nikushoot. Ngithi mina kuyikhulu zonke
zonke zakuhulumeni laba abahlala emaParliament abanama blue lights abanezingane lezi ezilandwayo provide ama security engafani nezingane lezi zethu anike thatha usuku olodwa niphume emotweni zenu niphume ngekho ama security ningagadiwe bese niyawalka nina ephoyint niwalke nina edrobheni niwalke nina nje uhambele wedwa ungene la othi wena abantu abase South Africa baphile khona zonke izinto sibone ukuthi uzosurvive sicela lokho nje kuphela ngoba akusiza ukuhola umuntu ongayazi reality yabantu basebaphansi yabo ngoba lo muntu asoza understand lento okhala ngayo ngoba uzoyiphumela ingenela kwimoto yakhe kuma blue lights nani aqhubeke nempilo yabo so nani ke sengiyablessa ngibuya kunina ke manje nenziwa yini niqashise labantu endlini zenu nithengelani kubona indaba nithengelani kubona cha nithengelani kubona bazohamba kanjani nina futhi beni basupport umnotho wenu uzobuya kanjani kunina maniphinde nidayise ngokuthi nizobashada futhi nina futhi okunye-ke futhi okuphekwa lokho yindaba niba amagwala kanje nisabani nisaba ukuboshwa amapholisa ngeke kubophe nje ngeke ngezivume nje lokho ukuthi siboshele ukuthi wenza into efanele ehambisana nomthetho la eSouth Africa umuntu onganawo amaphepha akavumelekile musana ukuthenga kubona musana ubasupport lemisebenzi nikhala ngayo kugcwele bona futhi ngoba nina futhi kumele nithenge kubona benze restaurant niyahlala nje umuntu from now on e-restaurant mengekho umuntu ose-South Africa udemand ukuseva umuntu ose-South Africa from now on esaloni iy'nwele zakho zizoba zinhle nje mazenzele uzinhle ayidingi ukuthi zizouma ka-Abuja siyacela omama onkoko anisumele bakithi umthando wonkoko hambise kubo ayikho ingane enganali kubo manje musanilokhu nisiniswa ngezwe lethu ngenxa yey'ngane zenu nazi ukuthi obaba bazo bale hambanike nabo kodwa nje ngiyanicela asike nathi siyihlole nathi siya-contribute kakhulu okay siya-contribute kodwa sengizocela nje ukuhand over na i-memorandum sicele no-Spiderman hayi ukuthi asizwelani nokuhlupheka kwabo bakwethu asithandi nathi ngoba behlupheka kodwa nathi siyahlupheka sihlupheka sonke manje nathi sisenkingeni ngempela siyacela bandla ukuthi babheka enye indawo mhlawumbe abangakwazi kunalokho abalwele nabo izwe labo siyacela umuntu nomuntu akalwele izwe lakhe okay bese siyacela ukuthi kuswela kwibhoda sibuye siya ka-Home Affairs siyanicela abantu ka-Home Affairs anike nisicabangele nathi le mali eniyithathayo nithi nithathele ukuthi niphile nina akukhona ukucabangela abanye abantu lokho ngoba thile bona esidile nalabantu baningi babonile laba bagcweleni sisendleleni ezalayo futhi okubuhlungu bayadelela sesikhathele bakuthi ukudelela abantu masipala weTheku ngoba nikhona siyacela sicela impendulo yalento esiyibhalela sicela ukwazi ukuthi lama-building lawo asephoyinti agcwele labantu nizowenza njani ngawo sicela ukwazi ukuthi lezi iy'tolo lezi esiyibonayo la njengoba sidlula nje siyayibona vele ukuthi ayisona esimeni esirayithi siyabona ukuthi kuningi okwenzakalayo sengikhohlwe ne-department yaka-Labour okuyibona efana ngaba-regulator yonke lento yokungena leyo msebenzi siyacela abantu ukuthi nisisukumele njengama-South Africans ngicela nizizwele ukuthi abantu bahlele emakhaya ama-drugs unike nibone la ku-Albert Park ukuthi njani i-youth yethu iphelile kusasa abazenzi nabo abanye babo ngiye ngibone ukuthi bayophuza babheme benze
Bafana sebephelelwe i-ID yokuthi benze njani. Siyacela nisibuyisele ithemba njengabaholi. Nisibuyisele ikusasa lezwe lethu. Nibuyise uthando enalo for izwe lethu. Umasipala wethu yonke into siyacela. Yebo, sicela ukuyihambisa again i-memorandum. Sicela ukuthi this time let's phendula. Sanibona. Siyabona umbhidlanga omkhulu. Siyabona umbhidlanga omkhulu. Kodwa mhlawumbe umuntu aqala axolisele upholi nje ngaphansi komkhandlu ukuthi mhlawumbe kusakusiza kanje. Kwenzeka kanje but-ke mhlawumbe umuntu ayithule igama uNjabulo kaZungu ngokusebenza ngila emsebenzini kaMeya eSitsholo. Kodwa into eyenzekayo uhlelo olukhona-ke kuhulumeni ngoba nikhumbula ukuthi mhlawumbe ngenxa yokuxakeka nezinto ezinye ezisuke zikhona sekwaba khona uhlelo kube khona abalekelelayo uma kuney'nkinga ey'fana nalezi. Izana ila nihlala khona noma nisengaseThekwini siyasondela kakhulu sisondele ukwenzela ukuthi ningahlali isikhathi eside nimile. Kodwa ngokwe-memorandum sizwile ikhalazo sinothile sasitho i-memorandum edlule yayifikile. Isasinayo yebo yasubmithwa e-ofisini likaNdunankulu uSimaphinde namhlanje-ke kathi before nje sike saxoxa ne-ofisi likaNdunankulu ngebhadi bathi ukubambeka bathi angibaxolisele. Uhlelo umhlangano nama-department ama-department amaningi athintekayo. National Home Affairs uyathinteka, uLabour ngokusho kuzoba ubani kuzoba ku-SAPS ngokohlelo-ke ngebasithatha i-memorandum soyithinta laba abanilidayo sobathinta laba abanilidayo siphinde sithintela ama-department ukuthi kuba mkhungwana-ke Badala
ukuthi bosuka la isithini isinqumo esothathwa i-department esothathwa u-government ngoba iminyango yethu ivulekile bona bahlala endaweni eziney'ndawo enkulu ama-wards abo thina emphakathini phansi sixakekile sithi thina-ke enough is enough so siyacela la mfowethu ukuthi ukhomente kubantu atshela abantu ukuthi usuka la wasuka ukuthi kuzoba nomhlangano ozokhuluma nge-program of action yona into esiyifunayo ngoba siyakonkoza owokuqala sikonkozile owokuqala ngo-marching march siyakonkoza owesibili owesithathu lokhu kuyasifetha sisonkana uzodlulisela i-program director yakhe enough is enough ela silalele siprogramu Amanda wethu enough is enough abahambe njengamanje uzocacisa ukuthi njengoba ethatha le program esimnike yona i-way forward cela simlalele kancane bahlali. Kuyiqiniso kona afowethu ukuthi asiphathekile kahle kodwa kuyafisakala ukuthi sizwane futhi sikwazi ukuthi sihambe sazi ukuthi senza kanjani siyakanjani phambili njengomkhandlu sithathile i-memorandum sokwenza isiqiniseko ukuthi sihamba siphinde futhi seziqiniseke ukuthi umhlangano siyawuhlela umhlangano ozothinta i-leadership upholi bemashi nama-department lawo adingalayo solekelela nakuloko kodwa lethiwa isizathu andibona bengichaza ngoba nama-department esikhuluma ngawo ama-department ahlukahlukene ama-cluster ahlukahlukene akufunakali mina ngenze into ozosuka la ujabule kodwa fange ngikhuluma iqiniso kuwena lethiwa ama-department ahlukahlukene fanele sibathole lawo alekelele ukuthi sikwazi ukuthi sobheka isimo lesenikhala ngaso enibhale ngaso ngicela ukubonga kakhulu ukuthi ithuba Siyabonga kakhulu mfethu hope impendulo izeshosha ibuye mhlawumbe impendulo yobe esikhathini esingakanani amacluster kune-national department akhona athi ngeke kumane ukuthi nje mase ngithi ngisho isikhathi manje ngabe mina ngifuna iphutha into ezonami ngijabule la ungenzeka into engishonayo mina fange ngisho iqiniso kumina okuzokwenzeka okunye ngeke ngikhulume iphutha ngiyabona amandla awethu